Mukuma uyu nginya vae mwendoni wa saa 3 na ndiwe kandi wa studio situ nina mwenyito munthi ngwamba muthocha amukethi atotavie weni wewe na eka karibu sana keja musesi wa Mutongoi TV. Ano maitu akamba maitu alame kitui alame Masaku Makueni Ilobi Mombasa na tuyakamba ngemekala Mwea na Murang'a na Bailobi ndio mukethia mwa mukata kwa maziro nita wa Chaus Njeru wa Juma nisia yetu Joska Mavoko Mavoko sub county Machakos county nange wabau professional wise nikitemeao na ni mwana ningo na siasa yes na wewe mwana harakati na ni mwana harakati okay yes you tu bukwa mwana harakati activist yes ni jojo tu mamugwa wao wingi vitu kila kitu mitwe the youth kana ala meta wa moika methwa na wona ondo siendo sio no tongo imothuku that is the short usuni wosungi wala mukubipi ndo nengane no tongo imothuku ambapo yuwa sisi ondo after 2010 constitution twabino kwa katiba ka 2010 to expect ya amount ma change lakini yutu asisia ondo maundu methi makwikika since then iyo president inena ni withi wi abina nini mwiwi yakwa cia kana ibinda ya moi cheni wo kwa imwana cionthesi na wea ibinda yake baki toka ibinda yake baki utoka ibinda yake nyata na iyo ibinda yake niwo ya accelerate kana bethi we no skumu mwingi wa kana ni tukwenda mabandiliku katika utongo na siasa nenda kwasio kindu kiu nicho nita political bad manners kana tabia nthuku ya kisiasa nondo walilia tuweza ku normalize kwika asindu in the wrong way ni kwitha ni siekiwe in the wrong way at one point you o injo pokie the young people alama benefit through no see you and wingi generation ya millennial matona kwithia maiswe ni kwisa kwithia aingi moma yakwa ta ila ita basic education lakini huwa sisi rate andu alama binete form 4 ni engeki njo kutumi kuona kwena a lot of graduate matena where a lot of people have gone to colleges mahina where na you andu anon lazima mekulie masisia what is written law wise and what is being delivered they are two different things na njo kutumi you moskume andu alama me serikali ni alama utongo ine maimaya sindu no ibandilike sindu no sikike in the right way na kinu cho sukumia unfortunate bit of it ni kana kwena a lot of resistance from the elderly and the ruling class nemo kwenda ku suppress the young people yes wasia kila jumire kemwile wono tongo imothuku yes do you want to be led kana nyumwendo otongo cia hii kana we mwenda to be led in the right way kindu kimwe kithitwe isune kulio very substantial ila tuna debate cia muthembono young people kindu kila makwasia menda the president to do the right thing those who are in the leadership positions make sindu ila cia ilite kwikika mati yetumiao ithiti ikwenda mwezi yutu izotwika we are almost that million young people ithio onze twizotwika president at the same time yumundu la eba obisi wa president no uthukume uyola wathiwe kuthukuma ithitu ina thina no twikale outside nyeno ni twiko mwana inji wa kawaida no gethe maundu mendete nesa as much as sindu ni kwika in the right way yes kuwa atongozete nesa nyumwitha mwenyane atongozia nesa akati ya meo twithi wati sawa lakini muthenyani wa iyo after oneni wake wa kuya mabisa ma polisi ni mailite kwatha wonthe ukwitha maandamanoni na ingia mali ya mwene nthi kana kwenda kuiba kisese cha polisi kindu kini kimu provoke in a way wambirikilia ni ngutunga tina banini the history is always there and it does not change mwaka wa 2010 President William Ruto aye katika andu alama binga the new constitution unfortunately today is the president. Do we expect him to uphold the new constitution to some extent? Yes. To some extent? No. You mundu waleana na katiba kala kebo munde. Katiba kala kahetete kindu kita wa human right. Iso minister wake no nanenete akasia
mundu wowote ulo kutata kuthi kiseseni cha polisi ni yatho kisasi unaona yunake president iyo anena aisi anu ni mathangwe mao you can say the president yena kandarasi ya kweza kwithi ya kwenda apply wheelchairs kana walking scratches no edhu frank na Kenyan saka maya ni na kandarasi tunengwe next year na by then tikayetewe wheelchairs milioni 3 kana milioni 5 na no ithiwe na victims mama the mbosu who ni lazima create a preparing situation for such a case you akatota view agethe frank akatota view well and good lakini you kwasia mundu yoyote ulaka either I demonstrate kana outwise maandamano ni hathwe mao you the moment where police niwe see you kindu chambe andu anome approach issue ino nai you keka president no asiisi akethia hii the young people maende na kuandamana na nitwaile kwithiwa na nitwailite kuwete nitwailite ku meet in a neutral ground I little quick a platform tell our whole day katika X unfortunately tama nenga such a platform waka aikengana President William Ruto akengana aikengana wingi na you were you to in the day of technology wo mundu wanda bya kindu in the next 2 months we makwa kuchalize kindu kiu nidio in the reference ngwikie clip yezumo the nola wa neniu na nguo kwoni kindu kila neni hiyo two different versions President William Ruto no izie kana atwika musumbi ngewasi abduction sikathela isobeke mwana kira ojo nkina kwa tukima Homa Bay all the way kina transport wata to Nairobi na kina wawa kemo kwa ni ma police nituthiete to kuona police brutality now the president we mwene no kwasi ando ne matho we see you after 2010 constitution we so tongo si ando chavina na you see ndo sia mothembo zuni si utinda sisukumeye amuika nzikambinge no kweza ethe ona mayokea ando azo ona mwathimo wayu wakulia mundu no so mete in any way east west you are suffering mundu nduina mbaya sia rent paiwe ya wa ngeno kwatwa kabata kabatu kaandamane ithiundo yage nethi so bugite kwasege ithiende nethi ni ithiundo yage nethi yes so no twasie kulingana na maofisa ma polisi ala Albert Ojwang na kuexchange cha polisi na maseka na orders we are coming from above from nini wa president muthanyani wa iyo no lawa muru comment wa kwasa shoot no twasie kana orders isu kweli sio umito yulo nacio it is obvious the president is the chief of in command president ni ungamie itasio onze siaka usiame na itaniswi linda serikali askali na jeshi ni mama linda serikali na mawasa amwe kuma balabe president ila DIG langati ulawe complainant katika ka arrest ya Ojwang wakwatiwe onake bado arole that ball above as it was an order from above then I was na they were triggered na order kimwana chuki kwaro lakini you story eno ngi yakuwa wabaithio isundi ndisa kumana muno nyeni as complainant you are complaining wa launch a complaint in a police station and wa launch a complaint against me the police my long water kana mama nengewezu then from there you kinokolando no tabia the junior police officers my kerikilo tumekani state state because at the long last moya no kweza ku enforce wa na hadhani huo wa ye mundu hadhani wa thie mundu kisasi ukajajwa na mada no kaobo but more komeno na mia kama sezea niwe say you kunikindu murkomeni utona the minister for interior utona kwithi ananeni kana askali methe we me comfortable na kuatha mundu lakini ndukese ulwa mada in its nature ndithia na expiry after irimini yavo you after na murkomeni to minister for interior at one point no ku exit office na kwani ya kwetha no astaki iwe na mada ikethwo kotini kukoga mundu ungi maybe ukwatia mia ya Kenya na ostaki na mada or approve upon conviction muskali akaobo not noni askali angema no biwe was it in Eldoret the other day mawaye kamwana in 2022 kubolisi role ya mbola lakini at long last ni lazima hizo walo kila mundu but diki siko sia mbothemba to siteki ya long haki kwiso kwatikana number 1 we like our political interference kana kulikilelonea na siasa
yu kweza ithia mundu ucu abiga muthenya wa kuikotine ena mundu munene ta minister etha minister no neithia no kumukava muthenya ucu minister amukunia simu akamwenda ikotine yu aya akewa nebithe na akufacilitate wa kwibitha yu niwe sigi kwa ni ndesa kwendea police you know malaunchi ye search yake na arrest yake na kwezo tungwa yu atungwa file icu no imanziwe itungwa ingi kotine kana yu ende na makwani lakini yu kindu kino pela ita doctrine of separation of powers yukeka ana siasa nematona kwibetanga institution nini ila sithia siungamite commissions ila sithia siungamite that includes up to judiciary okay zaidi amayo likilela makwani yezu twithwa in a very good country na twithia to make it a positive and forward steps iso no ni mundu mwana harakati ikwatwa in Ruiru Law Courts kindu chuni kindu kithuku muno na kini kindu chaletwa kondoimiwa nundu kionze ki surround it ni chao ni siasa fulani yasia na ke fulani yasia na there are big wings ku in such a case justice kukwatikana pethe avena bina nundu mwethe ya muvuruga kwende ya kwa kwatikana kwa haki lakini twaisia mundu ta politician yes o waina nzeni wazia step kueleka ikwani yu twaewa mituki uthiwa suspects ni makwati we na make one thing nini mende na kwikona kunikili but kwa twase tamuika no make kwa kana mayuwa it take ya long why is that mundu wa serikali no nenga wakipaumbele na mwene ndi wa kawaida ndiye kuoneka ta maana you as bad as it is we must accept it peila you and wasumo ana siasa na icho kutimingo kani ya muika muno moso alama kwenda utumikania na siasa methe ya mesene moene kwa ene ana siasa ano wasisia kikucha mheshimiwa wa Kasipul wondo investigation isu ya atwa isu baka kamera sia lelo mthenozu for the first time na manyia kani thukuma lakini yu wasisia wa compare case isu na ya ojwa mundu na atwa isu even in the police station even the entrance camera CAC interfered with kini kindu tukwenda kukondem na tiasia paya lesser human being kana ka mundu ithionze ni tuyanaene we serikali ni we ba we mwanadamu na ando ala me serikali ni malete ku uphold the human right aki ni ikike kwa kila mundu yes nitukuona oyu that one dead siasa saba ni sio mini to confirmwa yes na ene ndingi kwa yes na angi makomewa yes mometo ni mobsama police maitomia isasi yes na hiyo nito ni Rigathi Gachagua ayenda mwikakunga mimandamano yes you as activists and the youth are you going to ni mu back of way kana no twende ni tuku expect maandamano wangi kana no mukwithukise Gachagua no cio you serikali ya sekana Gachagua no withitwa aibangithia maandamano so inyuita activists na ita youth are you going to back off kana ni twende tukwetela maandamano wangi from the word go ideta ta protesters ma Gen Z kana kizazi cha Gen Z nitwaisie kana twi leaderless we are faceless and we are tribeless na hicho kutumia kuwa kukiela notion ni kwasia if demonstrations are associated with Kikuyu ukaiwa yumonjalua kwasia that is only when then I am Ojwang or Omondi Kamau unaona you idhitia tienda maandamano ni paimo na Gachagua we mwene wa atongoze maandamano in CBD wasise maandamano la masaba na maandamano la tuitwe na la twatwaisie on 25th because I was there in the city maandamano la twatwaisie muthenosu payu mwana siasa wa frontliner waise maandamano ma 2022 Musumbi William Ruto alika kibelani alama atwaiswe na andu maazimio na maandamano la twithi tutwaithia ni two different phases of demonstrations nundu ithi ni tusomete katiba na tukaelewa kana ona umuthi yu 99.9% ya Kenyans makethwa me comfortable nondu Musumbi William Ruto utwaisie nthi no keza gwithia nye ni weka niwe President William Ruto hata ando aiteneza ni na right ya kuandamana ni na right ya kuthiba lelo na kuandamana na go present my petitions to the authority na lazima tutongoesi alama ya obisini ku whether Gachagua aze no
kwekana na in short Gachagua nyewe ibinda nene bai maandamano watongwesia yes ku ando anasiasa alama kwenda kwifanya ita mo methito mai support maandamano ita mo methito makwikata maandamano no ni citizen driven na hicho kutumia no ni kwina maandamano Kitengela kwina maandamano town kwina maandamano Masaku kwina maandamano Kirinyaga maandamano mekela pando unaona ku maandamano tie pe mwana siasa gutu ya na tuina group ya ya nae to the street no tukita put hashtag via kwa X na kila mundu we have a common dream we go on street. But how do you meet? Because kana wana mundu mila na ongea humila because I don't get it. Nye naso wania maybe mwetha na ngudubu mwasi atoko manie patwethe pando bana by this time because I don't know these numbers. Siumaba. No, see you faith beti no nende kwa tapio kweli. Lakini wikile wane no kweli. Onionge kuweza kwithia no kwati we. Maundu maingi makwati ya mathuku. Lakini ukweli nekana nitwithia nzia zitu ithiene cia communication. Na one two lila tutumea muno ku reach out to masses ni simu. The moment neke hashtag baya katika X na ruma link isu katika Facebook na share katika WhatsApp everybody na you know see you pay up pressing you kila mundu no kwiwe mu bine the moment you have ina kuona andu me like minded wenda ku associate na mo and we just come out and meet in the street yes ndukia ni umela ni thenia ni weka ni zaidi there we weka no we did with that to be honest actually you know see unfortunately change and alama mamiukitea you happen no medho mateo no it take time ikweza ku actualize wa okay say there that generation ni ebetie lakini you alama ka enjoy si ndila umunde sikukitiwa ni kizazi kicha Gen Z maka enjoy a very nice system of governance nundu ikethia ne government ambayo president governor no alige bahati itoti yakanyeche ina akaumala pate mundu kumwe nao mkubwa sasa nitafutie kitu nipea 50 akawaka ogezaithia thi etio chicha yake inywa na kuthi nundu is the governor na kwetwa ko mawe wa mota na ke governor nda ku interview nenu andu ma mota aya andu alama kona ya rulangi ndo musumbua aya policy sila wekite yani kila mundu ethe akwe akethe akwete line wake na akethe mutongo ula wikibelate aitomea meao kutongosia. Okay. Yes. Of late mwithi to mwito aise maandamano ku condemn police brutality kana kuitha mwenda haki ikwatikane kwa ala methi to mayowani mabisa ma police. Asuti yange thatwan makwiye moko ni mabisa ma police. Yes. Are you going to demonstrate again? It's so sad kuona you are fighting against killing and you are killed while fighting for against the killing. You see, hiyo elane no ni headline the topic for today what after demos. Nenethi wene kulie kwani maandamano kometha mathelilende. You balatwe nyene expect more and more of demonstrations. Nundu sindu ila sikwikika. Ni sindu nthuku pio. Wazizia sindu ila sia fight ya katika saba. Na hicho kutumi na hicho bokie winda yake bakiweza kwithia ni bethe wa kagrafu uka maandamano. Nundu maandamano ala matwa izo muno matwa izo winda ya kuanzia 97 kusioka 19 niwe maandamano matwa izo my very vibrant. Nizo ni winda ya Raila Mei mwana itetu kusioka na makondemia bad governance. You unfortunately mokia ndo malika serikalini. Malika serikali ni mekata ma assimilate the bad governance. You monde Raila no salitete kizazi cha Gen Z. Nundu no alikile serikali ni na abindi. Izo no nakengani. Nuendereka mukunji na ndanathi. Ngona. You tiza kweka kuandamana. Nundu andu tuithi sabasaba tunaendelea sabasaba tukakumbuke amuikala mawaiwe muthenya wa 25th na muthenya ucio wa sabasaba mwene ulandu maendeea kuandamana nundu wa serikali nthuku ya musumbi wa ibinda yu President William Samoei Moi. Na yu muthenya ucio osindu ilandu malea it is very unfortunate that the same day andu manowaiwe that one na andu ingi manatho aya not 3 days after that president yanongama in public yanasi andu alama kuandamana ni marulangwe mao na hiyo mbia tuwekana ya maandamano serious. The more you are going to demonstrate, the more you are being killed. So
o yuni muthi kwa na mwenda akiano 31 na moyatha ngwa mao so mwithie ingi mwandamane mukulia haki ciano mathiwe mao niwe si yue paisa tani musio for how long this thing is going to be there Betty I can tell you it's going to be there because we cannot settle for less and in any way you are suffering you bado presi twe na mbele si rent ni na mbele si you asizia ando amuika ingi maina mawe mundu sunda afford daily bread mundu sunda afford kuiria nyumba mundu sunda afford kuithoya yangu mundu sikuoni wetegemeo aya tubeza kula tunayebo azimeiru manoma nzi manana ru school tuneka tunadela after university we bina maina we aya either mwene tikwase government create employment position yue amweka ingi maende kuwagwa yes na you the other maandamano ma 25 yes. Alama waito ye number I think yes ye number nene kupitelea ya matuku ya 77 na you mato waitwe wait mato mawaitwe asma 25 31 77 mwaka ingi mami na kuwawa and then you are doing this over and over again or you nibo mwe wa shoot kumaanisha yule la modhingile lone ni target nono ni manengie ko ni mamini onengwa hoda shoot muyatha andu mianata nondo yuni kuwa ngacha kuwa no si ibina metha mekia kuwa so now it's ni miguu how many people are going to be na mwithile lone nginya ndi so we should expect maandamano until forever until President William Ruto atoke kwa kiti ama until the next election why can't you hold on niwe si Betty nenda ngora bikindu kimwe President William Ruto ni mundu ukwatite ndulu na akakwata metho nayo na yu mundu zino aende ina kwithwa na bado akwithwa aende na kwiva kandulu saidi unaona minister wake so anaisie shoot to kill we mwene na akeoka enda kwifanya a little devil enda kwifanya kasatani kanini unaona akwazia instead wa kuwa andazu matulanga imao yini babikie bandu wesa kwithia yu menda kusumbe kano chabina niweza utongwese ando chabina niweza kusukumia ando utongwe muthuku lakini kila tunena nikana musumbe nyene mundu mwane amini yakana musumbe no atongosie kwanana na mea no hatumia katiba kutongwese ndino ti kutumia kithui lakini usi ndino cionthe walilia sithi aisa around ito ni chao ni mawendi ma mundu ki mwene unaona na yuni cho kutumithie ta muika majenzi kana activist te kwasi ati tuweza ku back down mathe and alama kwa mao we are going to come and demonstrate yes because the bad governance must end kinugela tukwazia kana utongo imuthuku ni lazima tusukumie omunde pa imundu weza kuwa andu na hizi international bodies are watching they are going at one point you can be sure if this continues they are going to come in nema kweza ulikilela mashirika ma ndesianza nema kweza kulikilela nundu kindukila ene ndima kwasia ni walete kumethukisia democracy inene ya chao kwithukisia undu andu ala inge makwasi andu ala inge nemeba you have that ilobi kwena maandamano masako kwena maandamano the country wide shughuli sio ndani siungamie president yema ko ko down niki akamwithukisia akamwe mwasi ona yes ona na hivi tuika ona ku tukethwa na a solution yui etha twa maandamano na ke president yoka kweni force andu kwa thangwa zaidi you know na you tuweza kwethwa ina tuweza kwethwa na weiwano you president no wili and in a position ya kwethwa no kuelewa maundu zaidi ona kimiaka experience ya maisha na ni wewe obisini na ndo alo tongwezi ni hivi atutongwezi etha tuikwithwa moyo nundu tutongwezi ailete kuka ndi akatuyai etha mwasi ona kwa hoyu ona ni wopo utoneka nanye nene ndi yago muno ni kindu governor wa Vinya Ndeti waisi mwambe yo no wa maandamano aisie ila to occupy parliament na other offices here was occupied governor wa Vinya ise kindu kimwe amuikano jeniziano ni ciana ciakwa na cio kacia kwa ngegada ngamonja ndio mukoni ya malebe lakini by that statement tuithwa na reason ya kuthi ku occupy chao White House nundu twenda governor
twikito ebo na ready kuka atwithukisia nona yuke kama usumbe nurona ika kindu cha muthembozu na atwithukisia ukwitha nuamini kila woka na eka lakini yu tukaamua kuandamana na tukwandamana etha twacia governor ola wivo na tutwaiteneza na akia kwazia naona kwa ni make sure kuima andamano makwendea you know na you use ni declaration ya kau na tukite na katika au kukita nicho kutumia kwa na ingi makumea aingi makakua aingi makakwara maume si manene na you police the police brutality is being ikiwa binna na ndo alame no choke ndo chuyu ama kwasi orders from above no you as a president no kuongama ake police ni mathe enende minister wa interior no kuongama akasia mundu usu ulo yoyote okuka police station nado kisasi yowe na umuya wasema ile otomia rubber bullets paimu ya wasi ama ile otomia rubber bullet paimu ando bandikitwa police ni matomia rubber bullet paimu ando waitiu muya ola wibonekana police mailete kuensure NND mo wa NND na usalama wa NND moto aisia maandamano how do they ensure mo na well-being mo na no sese wa NND na mali yo ila kwa maandamano ni kutona kwithwa mkwandamana kwiandu ange mameteki yeta advantage ya kuya na kuloot na kana kwana anga sindu cia NND you are police mali kwithwa maidili na nduma muthembo so maimaya no this one you are doing it is wrong but now umundi kukua placards ciandikitwe Ruto must go the parliament need way in action end bad governance na mudhibu petition before the parliament sinizona you ananyene nasa ni mono so my barricade the ile siendete white state house parliament na yomi yao aya pena bill ino yetu ni Esther Passaris muyumbe wa Nairobi end up with yawe ando maikala wa you protest 100 meters away from the buildings you know mwenyao wala webo in the constitution ila ambayo ni skeleton ya ile isovazwa legislations ile isovazwa ni ambunge waichi kana NND ma twaisia miatianio mailite kutwa mawendekethio mo katika maofisi machao maofisi ma public you maofisi ma public ila mwa mabingai mwenda yutu tutwaisia maandamano the idea ya kutwaisia maandamano you know light in the end of the demonstration mwili amwa amevosia ndo yutu katwaisia maandamano pa but mostly last time twasisia la maandamano me occupy parliament yes. ano ingine maingie parliament mananga sindu and they mananga sindu mingi yes. maybe Passaris yenda kusia kwana ngikoto wisotwa hiyo ni choki utuma amuika ama twaise maandamano mayananga mali ya mwenete not ni sawa netu kwasa ni mbole lisi nikililite yes mbole lisi ni seningi na parliament sia dhikwika isindu sia muthemba tosu wasisia andwala methea ala tuita Gen Z kana demonstrators yazu ithe tuithe atu tukuite nye wana ndidi maandamano ne kuwa simu wana visa cia wala cia mitandao ni biba ndo na kono visa nguite kibanga kana moti ni endere maandamano ne aje andwala malikile mabebe mbunge asuma yeye part of Gen Z na hicho kitu mingo kwa now that is when the police comes in to make sure no police bayela ita wa NIS baye kitengo cha police ni mama ile tekwithwa make mama kama nae kwembole lili kile ile maandamano na toilet ku deal na siara izo maandamano ala manaende ilobi ni tuonia ndo mena mota anu mena tu mota na magwire miti ya maembe na ange makakua mpaka ibanga na mavoka na yu ndo azunye pe clip noni pe video noni a police aimolotelu by side you know isn't also body language ya mundu moi mokete mena escort ya police na mesembe dia ndala makwete flags simo na sindu cia muthembosu ando azuni momo sembe na ndo makwete meti mena tumota me move freely in CBD tumota twithi freely na mathi mbaka mobizini manene ma governor wa Ilobi maza video ina message ya kutumia governor nuru after then tunazie kuona news makwazia
matume mundu la wa matumite ye awe makwisela mobisi ne ma governor ilobi menda kuhakikisha boss wo kana ni mekara ni mathuko mawe mekiate matumiwe ku etha atongo yala me serikalini makai bandu mathi makavuruge maandamano tiza kwithwa to move it in the right direction na ijo tukwasia you andwala mosete usukani wa utongo isa ingi ni moto balucha muno ithita enendi ni bailete kwithwa etha we mutongo na no kuiwa na makwandamana ndukachesti thambu you etha ni ono ni obisi waku ta governor na niwe wi andu baithio measie ba momone mena ni moki masia ndogo kuma hospitali zindawa malelo ni mathuku yuwe batili wa kwita police ithianda mane ithi confront andu asu imabuwe makoniwe tear gas angimowe angimomewe kindu chukitona kubinwa nesa ni we kuthinde uthi ukomana na andu asu umakulie ibimwe asiata umae makuye number 1 tu asiona nona umaene na muigwa ani no matter oinye mwenda nemo kwenda kwetwa kwa onenania do you want it yes that is what we want now you see you to meet a place where you go now with your youth unengetwa mundu omusieti uti youth mundu ni wenene mose ni wenene moseki lakini no anengi obisi wa youth aya ama nengo obisi wa youth that not withstanding obisi usundu play role sila tele wale takwithia we play and then ubisi wa musumbi and then ubisi wa governor ndo serve mwene ndi kulingana na meya ondo ikwasi ku ithita activist tuyasia kana meya oneyatiwe katika utongoi meya oneyatiwe katika utongoi nenga mwana mwene ndi kila chake nenga mwene ndi kila chake ithukisie mwene ndi yes ndino maandamano masamba nitononie atandithia alama kwithira tatandithia ma county elobi makweto mitothoka ya maembe mayase melinda biashara sio ange mayase makita andikwa ni atandithia county elobi kusia na makulwa wesia business yao kana no lo kuandikite they don't want to say not was any goods painted in a way akwasia kana ni masoja makusia biashara sio you know ese anasiasa ama kindu chambe manager alama fall ya in that their trap ni alama tena hope katika maisha ni ya youth yala number 1 ti mundu suti ndakwelewa ni ndiondo movie na nengi wesilingi manele na yawa umane ngonenga ngili kana ningutume ya mana 5 na ateki maisha make makaanda mane nenda kulingana na kulyo la wakulia pe mundu unaojiwa na kulwe umunde wilinda biashara yaku ulo kutumia ulinde no lakini chambe umunde beti ila twethiwe na serikali ibinda ila tokite yawe yathi wa nthino ila asima itumo kite yawe yathi wa nthino ni kila mundu ena miyo yakao lakini you after there police nimo matiwe na miyo yakao meoka kana matulinde chao twithionthe kuo mundu we kukwila kibanga baasoko ukwete kibangu na wakulwa kibanga ukwete chake ukwazi nenda mundu loko ni attack ni kara ni tete kiu mweo isu ni illegal kana kiu ni kinyume na miyo ku andwazuma kuoza mitio thoka ni ibanga na mathoka maithi lobi kwazi emethi melinda biashara sio isu ni mekola na number 1 andwazuti na biashara mundu mwana nini anaje nogie kulinda biashara wako anaende onone na anolo kana ni wazi ogie kulinda biashara wake azio kasia andwana make kwa andamana make kwa nanga mawia onatina mawia tenda hivi mawia ala mevo serikali na serikali itwitie mawia na we already ambo kutwe ni mwana biashara we enda we ongimo kuwe no andu monengo silingi mana 5 makwiwa thini muthimo kaekara mukekale bu mutewia kana ndo makie aya nguzunge kulio yaku shortly divina masengeli muthenosu the DIG ni wakenganie ojiwa ni mwana habari ni wakenganie asia umundi shughuli town ni siende kawaida
ene nthi ni mekiwe malike weyani minister wa labor yoni ine na ruku aisie undi usu bayo bizi wa serikali wa ile kwitho mubinge lakini undi ungi saa 10 nomwe mema bingie malelo molike ilobi yue ena ni weye mundu namo kendete weyani na ukwamuka saa 10 yuka webinga nzie mundu zuye selaba aya DIG yaisi wakaikenga na kwazi shughuli CBD ni siende na twazizia CBD every road heading to CBD has been barricaded yue tutongo etu ni serikali ya ndo kengana na sindu ino tuisaitikela siende yu ukangenga wimbia ino ni Citizen TV na tuinena kikamba na ine Citizen TV kuinena wakikamba na everything is in black and white you as much as and wano meende no twice siko sia ubungulu wa meao etha ni serikali itekwa ati ya meao ni serikali kwenda kuopress mwene ndi kubini haki sia mwene ndi kwenda rongo sia na kidhui tuiza ku back down mabange andu mowa yandu matulange alama tulanga mau twende na kukitia ndino 50 million Kenyans na umundi ndiza kuicha mwe no mona kukethwa hata kwani Rwanda tio kwethiwe na genocide na Rwanda tio yende yes you na etha tukabika bandu wese kwithia unichaki we are not going to settle for less nundu andone ni matuzukumia babika konani ndizo twika umundi why should you own 4,000 acres of land as an individual na pena mundu tena musi na policy sila Musumbi William Ruto niwezi kindu chambe kila kitu number 1 Musumbi William Ruto ethwa ne binda yomo yako tongosia aita manifesto yake mwaka wa 2021 na 2022 ene ndi ingine mavo hii manifesto yake ni kwithia aeti manifesto in the heart of the common mwananchi common mwananchi ngamwe kama wendekethio ala menu andu aya makuya yo ni molilwe ni ngaethesia banthi yani yu wesa ithia yu na unena na kibedi cha mboka baya keke chewa hata kitu iki state house staff winena na mundu amwa kama baya ewa hata uko ma state house nundu ewa hata na kwa muka umundu akakunia Musumbi simu akamwea fama za kutwa amuka kwena mbebo mbingi nini sindu cia muthembozu lakini yu sisi alika serikali ni sindu ila weki ethitu ikenga enendi again and again na wena na nguba ikindu thukumite completely kana no utatite kana nothing kindu kila kukenga enendi nacho nundu na gono hungo still nye Musumbi William Ruto ndo munenga 0% ndo munenga 0% niki wasize muradi ulo thukumite muno kindu kila utajable ni this affordable housing project na chino mbizu cia affordable housing project waisia undu ikwa kwa mbele cia bale ikuma kubikia inomba konengwe mundu suma meta quote and quote hustler ti kindu chati yemeo number 1 mogema introduce the housing levy ile kutilwa afanyikazi the moment wantila housing levy isu aya the idea twenda kwake achao hustler alame kala in slums na mawikala langi matema sio wano kawandila mbese izu nombe ila uthi kwaka siako katika kiwanza cha serikali na sinakiwe na chao na ushuru wa mwenende then after there nombe izu ni siutewa sio nombe izu itewa niki matongi ola koti wa wese ya koti na wacho wala kwa serikali na wo lakini mbese izu sia mwenda serikali inenge enende nomba inomana that was the idea. That was what he said. Asia yake hustlers. Na Asia yule na kwa nondo netu yetu amea. Witulwa nini na kontitilwa nini twake ono teto amea. Yule twamwakea aisioka akwiwela nomba no tewa. Na down payment ya nombezu nyene na hii review. For a babysitter you pay 650,000. For one bedroom you pay 950,000 as a down payment. Na yu ni joki chumi yu kuiwa maikenga na yu makwambia makwege kana notion ka ubungu sijui ya yu ke basi lingi litano na maana 5 for a babysitter in Nairobi lakini waambire kuiba 650,000 izuni yo biti lo totabua kauni kwa kasiri kala totabua yuko nenda ndabie umunde ni hasala wiba urona kwa afford 650,000 urona hasala wiba urona kwa afford 950,000 unaona yu Musumbi William Ruto ende no kenga na
nende no tume nende na hii na ni twene na tuiza kwetetekela sindu cia muthembozu twende na kuandamana twandamane mpaka ela maundu asu mevinduka mwende ya kuandamana mwandamana when are we expecting another maandamano because wase mwekungamia twikungamia maandamano na anytime ni mno mweze kwa na hashtag itu ninge nane tio yogere nane yogere tukethwa there yes tukethwa there to commemorate and another that one more waiwe nano na alayuma kethe amarulangire mauto ibige binda riu alayuma kethe mega tika wheelchairs na tikumela na momonde tukora in the streets tumasukumete azuma kethe amarulangire mau azuma kethe amena walking scratches tukoga na mo kanai ona menda kuoza ola mwe ono umizo ni wamolo ono umizo ni minister wa interior Kipchumba Murkomen ne mathe andu mowe mathe nundu arozi methe ame angendu muno maatha mpaka andu makwete simu andu makwete placards maatha mpaka andu makwete mask veda mundu ukwete mask mundu zuwe neza tiyambi na kwatho unaona tukoga na mowe ela bakele be andu matulangile mau tukoga na moto masukumete tumaetete ku ela bakele mandu le mau ngaye to kune musukume kana noko na mascratches makwa twende na kuandamana mpaka twithwa no tongo imwailu mpaka twithwa no tongo imwailu ona bali kama usumbionge ona bali kama usumbionge na kwema kubendwa maundu maandamano makaendea yes kumela mwambie kuandamana 2023 2024 itu 2025 na bado maandamano ni asu masamete ondo masamete what can you say about serikali ya Kenya kwanza kana President William Ruto in particular yitu emenea urona kwa siata nondo kumela mwambie omusukumia paikuoneka any change ona maendeleo kama yavyo so what can you say about President William Ruto na serikali yake ya Kenya kwanza niwe si President William Ruto aronkie anaka serikali yake katika msingi ula mkuu ambapo andu methitwe andu ala tusakuwa methitwe makwaza government ta their personal companies mundu ukweza kwithia athibu ni twa musakwa yes lakini athi alikai serikalini ndana athi kutwaisia mawendekethio ma mwene ndi atwa mabata make mwene na kupata mbesa family yake ithwe yuwetwa ta one of the richest in the country or in the world lakini you twenda kusukumia nicho kutumiwa nako ya President William Ruto tikwekana nake no loka alika aya makwete changes onake tikwekana nake tukakudwa no nake ndo tukudwa ni tena President William Ruto yule lazima tuke in a position where we, to realize our constitution ya 2010 katiba kaitu kala ka 2010 nye ni ngona mini yakana we governor we president no utongosie NND kulingana na katiba ka 2010 na nicho ukuona woyu baina room ya nicho kutumi ukuona twenela hashtag ikwitwa one term tukona nga ota mweba omwe na ta muzu mo kwizo odela uitike there kwenda excuse aba kuza kuyenta MC ya totuma bambunge waga bambunge mwakwaje kawo sijui ni mozemba ni speaker sijui mara imozemba ni governor sijui mara imozemba ni nao after 5 years patili wako kwa kutonya project ila utwegete in 5 years ukabino twete stories ya yozi ngavana ni wandungile mbunge na ke speaker ndana nenga mwana onena aya atatoza kuyeta MP ndwa development nitu zinaweza kitile nenga kila MP basi ile nenga wondo siana nitu siese after that time walker na stories tika onenga mwana onge one time we not apply only for president applying na kwa MCA apply mpaka kwa MCA mpaka kwa governor and we governor na itwa sakuye wathi ubizini ukuka watu hiyo karu thukuma lakini after wathi ubizini nuka ukino to ye aye ma MCA nimendie mete impeachment motion ye manze mbethie sijui nini kolokolo zindu mbingi yisi ndisu yani mwene ndenda kethe ya kwenda kwithukizia tukuza kwa watu iye no twake ya hospitali no twake ya malelu maskulu maitu siani ikasoma anesa tukakwata bursaries lakini after there ukuza ile abaiki ndo chamo thembo sukiende you one term nenda kwazia one term ya apply kwa kila ndongo igula kwatie mwana mosa wa kusakuwa na avo kuma na kwa robisi wa mwene ndi after 5 years yatenda kethe avo kumete kindu chochote watu nakuona ni akazia nini ikete na ngeka tukakudwa no na kyo tuketha tikudwa na President William Ruto na tinenga mundu ungi na kyo tu anenga
the same way alia koma obisini after 5 years oka tikuthwane onake ondu tunakuthwanie nake mpaka you they know is a kwithia no see we are not fighting for ourselves alone. We have our children, we have our grandchildren, and you know this life is very short, Betty. No kuona ukaona at one point your grandchildren makwi yoki yokela wewe ya we mwitu urona igwara wo mwingi muno urona igwa wo mwingi muno na you ni lazima tu ukite kana si ani kweza kuka sikia the asiasi yes our parents fought for this and it's a good thing tuko mineya na kolo ya mothia inyuta activist mwite ya binye obuya ila muona activist enzenu makwa tota seta Boniface Mwangi la makwa tuwe Tanzania they were being tortured manyamaswa mwiwaka buya kamulika amukasa we need to twele kwa kana kindu ke you know say Betty kindu kimwe bendimo yake kamba yasia ukula weke petone ni wothe kaola wiko nondo in any way the bottom line is that you are suffering is your bottom line you kabara ona kabara ogethe wote wo ogetha ide maundu amwe mathina amwe ndwina mo nondo you ila guche ndo nezo nyochi na ndwina hopes yako ya lunch ndwina plan ya sapa nomba wenda kwikala street team na wesisia when we are growing up to way education is the key na ene ndi na muikati asia kanai ona tizi lazima serikali itwandike serikali no yuke na environment na hicho kutumia no nyitwa mboleana na kuongelelwa kwa ushuru koti tena azie tikwenda mo taxes siku introduce wa etha serikali ni itona kwete ndia ingi itona kweza kwithia we wabi na school ti lazima wakathi obizini kwa mundu we ukamanda we wa ukandika obizini ni mundu serikali no isolve environment yukesa kwithia nyena mbezi yoka biashara kako banza kako ta matumbe na thrive lakini une igiya na mbela ka kioski kako baya kako ta matumbe ando kanzo makuka maitanga matumbe makunde maikuthwana naku maikuya sijui isu ni public no chao kolokolo sinu mbingi maikuwa mbio musumbwa you etha serikali yomwene ndio solve employment ithi tukaendelea na kuandamana na President William Ruto etha wengulia yetu ite yao buye ne andazu ne kwewa sijui mungati no na kwati wa no maina kwati ojwa mamuwa mendete mabikoni kizezi kya polisi kya begwa na mwe nyozo asikale malo mbaku maye mabikoni azu yiwe ne buyonge uye batena go tena buye twena go there is nothing worst, we have already seen the worst. Yes. So mukite kwa liwe liwalo. Liwalo na liwe. Yes. We are not settling for less. Okay. Na lazima change hiyo. Na lazima atwala tutongoe si mama mekana ni thitu amaza kuiye. Na mama mekana nitisi kila kitu mekana kila kitu atonekana katika ofisi usu. Okay. Yes. Ndizinto tosia kusia muthia siva ni wa netwane na mbingi ene ni makwata the ni makwata kana maandamano. Nimegwithwa bongo maandamano makungama. Yes. So ndeto sia kusia muthia kwi musesi witwa Mutongo TV ni siva o twiminu kilira mutagia ingi mulilikanya ni wo wikata maundu tazo kwa musesi wa kisesi cha Mutongo TV nenda kwasia kana maandamano ni makwendea na tuyaandamana ni kwithia ni twendete kau kana ni kwithia ni twenda clashes tuandamana kana maisha mavinduke nundu andu ala me ubizine ni matuikalile nime itembeza zitu na hii nima tutumite na hii na yuni boki ebi na tukwasia enough is enough na tuendelea na kwasia enough is enough until izu na mililia mwisho wayo no ila tekewa na serikali nzio serikali ikwithukisia na ikwika mawendekeje mamwene ndi lakini yethe tuendelea na kwithwa na andu makwasia shoot to kill vunja wao miguu tuendelea na kuandamana nethani mbakela yesu kaazioka twiti generation ila yetu sia izire kuandamana twimiteach kuandamana na kindu kindu choma ka grow up mezi kana sino mwezi kwika na mukeda aikara kuandamana ku tuendelea na kuandamana na maandamano mekuo na tuendelea na kuandamana na maandamano mai funded by anyone it's self driven na bai mundu tukweza kwerekela hijack na bai mundu tukweza kwerekela atutewia na andala me serikali ni ndibina nenda kwasio mundu wa serikali ni wale ku make sure ni wa thukuma ene alama musakui and ene atongo ni mekana na tabia ya waza kuwa
Era tunaweza kuita MC yao kwambia kuita kipela cho MP waliko bizini. Tunaweza kuita governor kwambia kuita kipela cho president waliko bizini. Abo ndo kuma ibinda ya siasa ya biko kazi wakawe kara. Kuita kipela cho kwenda kwikara. Kuitia. As much as kwithwa na otongo imuthugu tukaendelea na kuandamana na tukaendelea na kuandamana na tukaendelea na usukumia serikali ithukume mawendekethi ma mwene ndi. Yes. Kwa maziro nyendieta wacha uzi wa Njeru ndisiokelela ndisomete miao na ndinda activist. Kwa huyo wakili? Ni wakili by profession. Yes. Okay. Na my graduation is forthcoming in August 9th. It will be an open event. I welcome you guys, come there, we tukule, tukunywe pamoja na tupange maandamano. Utatoka 8 uende graduation. Yani muvia Charles Nondo wa kwetikila kwa kunenania na asiaisia Mutongo TV. Mutongo TV asiaisia maito Mutongo muvia Nondo wa kwetikila kukwati na itokumwela tuambie ngina muthia wakili nguje ni kwendea muthenya wa kwaila nito beti wa mwania. Ino ni Mutongo TV.